O te, a talo whātu le pa ia o le tātou atunu. Wa whai ona mai mo mai le nei tū la. O sā ma o whai ngata ia le ale o iai se tau talanga. Wa pa ia ai o Samoa e tū mau a mai le papau e o e whaalu pau. A le nei tū la ia. O le mātou te talanoa atu I nei le no whoanga nei whonga ngongo e ngō le moana o sina. O mātou o mai e. Pai atu e se por kalama e tala noa ai foi. I se tasi foi o la au ka ua le tātou anganu ma le tātou atunu. E mori la le whaafitai ia I lātou e ona ina le nei whanua ma le lau ele ere. Ma le tua ia Isabel Hudson. Ia mai se foi o le ainga. Ona o le whaatanga ina o I mātou. Mātou te o mai e whai atu I por kalama. I nei, whaafitai tele, whamanuia le atua. A nei tū la ia le mate. Patasi atu I ma le pale tua. Ia Vaitinasa, Dr. Salu Hunkin Finau. O mātou iai, I le whaatino ina o le Polkalama a le ofiso turisi. E a Polkalama ia o lo whaalau lo atu ai nisi o ka upu. E nisi foi o mesina le tātou atunu. Ia ua taua ina mo watu. A le nganga whaafitai. Ia o tātou maua nei a whiawhit manuia. A rei Vaitinasa, ia se whai sau noa. We'd like to welcome you to the annual American Samoa Visitors Bureau program that focuses this year on a particular plant that's very important to the Samoan culture. And I'm indeed happy to be co-hosting this program with Reverend Fetaia'i, who is a member of the Tawa program. We're also very happy that the owners of this beautiful resort, Moana Osina, that is Mrs. Isabel Hudson and her family, for allowing us to film this program because of the many pandanus trees that grow naturally here. So I'd like to turn the time over to Fui to talk a little bit more about why a particular pandanus tree is an important tree to the Samoan people and the culture. Raftai, kia peo na tau kisila mai. O le tere ia, o Paogo le nei whanua. Ia mwhai fwoi na tau le nei la au o le whasa wa e Paogo a o le tits, ai a o loina te le. Ia na tau le whasa, ia le tātou por kalama. O lo tātou tala nonga I le Paogo. Na tātou ola mai ama, tau soi fua mai. Ia o iei ale nei la au I tono o le tātou o tunu. E matua te le ale au ngā le nei la au I le atina e ina o le tātou o tunu. Au a inga le Paogo ma le Ulafala, ia ma le Lauie. Mai tele ai si tu inga Ulafala ma Paogo I to tonu o atu motu o le Pasifika. Ia pe al tātou atunu, ia o le Ulafala ma le Paogo ma le Lauie le o tele a ina whaoma. O le Paogo la, e whai ase o na mawhia atu lona lau, leilo o le Ulafala. O le ala foi lea e a oina tā mai le Paogo. E tamu whai ale tina e la langa I se whala, na ta ule po se whala Paogo, po se papa Paogo. E o ngā mo le pola ina I tono maota, pei ho na sila fia, ia o maota al tātua tunu na soi fua mai ia, e nei whaasima a. Tātou ola mai ama soi fua mai o maota e tanu maa ama. Ia o leo ngā leo le ngā tere leo le Paogo ia. Ona e mawhia fia, a fola I rungo maa. Mantu hoi tātou whale ia so ia e whaile le pola vai. E langa le lau niu ia na watu le fola I rungo maa. Ia e so atu I lole ma le papa lau Paogo le rungo. Oi, pe ia o e ka opo rungo al ka pekari o tina sa. Ia se tu atu le manoa ia te oi. Thank you. Reverend here is just talking about the importance of this particular pandanus tree. It's called in Samoan Paogo. And it has a significant use to the Samoans, particularly with family mats. The leaves are used for what they call
Ulafala or Fala Paogo, which softens the floor, which is covered by rocks or pebbles in the olden days with the Faleo'o and the Samoan family living houses. And this year, the tourism office would like to focus because we've kind of forgotten about the importance of this tree. But Reverend, can you talk a little bit about the Ulafala from the Paogo? Why is that so important to our culture? Ia whaftai atu. Pea na tau sila mai. Ia re Ulafala lea. E whaila i fua o le Paogo. O le fua o le Paogo e la poto le mene ta o le au fala. E pipi umai la ia. E fua ia. A o lai na ua pula. O na to uru le dana. Ia na aturo le ua atufi mai. A e sui ele ura lea. O le whaasolo. E pea ana sila fia e ta o le whaasolo tamari. Wa o io na aso e. E sa e vai se tamai ta io. O unai. E pea na o tamari o le atunu. Umai la to o e whaia upo le atunu. O le la to lea whaasolo. E masani e la to. Whaasolo tamari. A e tanga e tu fo ila ai a fio. Ma se tamari i fo ila e sau noa ma. Ia po se tamari i fo i lo tu la ire. Ile to oma e lau. E sa la wai. E sa la wai le mata ngo fie. O le ura le asamo. Te tali atu le. Maftai, lau sunga, fui. A tawa i o leo ngā o le Paogo o whata ua ina i re tatu atu. Nā o le Ulafala tamari. Ma le papalofale. E nisi au ngā o le la au. Walai fo i ona filifilia le tato ofisa tourism. I whaatala noa ma toi wha pupula i le mamalu le atunua. Mai se le au tala vou. Le tā ua o le nei la. O le tā ua o le la au. Le bea fo ana o fai atu mo mu. Ona o lea ua fo ngai tu kulanga le o tātou iai. Ona no fo i fale e fola sima. Ai o le lau Paogo a ia malona o ngā tātou ola mai. E la langai nā whala. Whala la ia e fo lai tono o whale i san no fwai. E le ngā teirea, e la langai fo i ato. Whai fo i ngā la langai ato. Ma te lea nisi mea tau lima e ma whai i tina ona wha tino ina i le lau whana. O fo i la le fua lea o le whana. Pasani a yaso i anta vai e nā i tina ua ma vai atu. E a mai le fua leo le whala. Ia na whaparu ru leo le pito fo i lea. E whai pe se palasi. I se palasi fo i lea. E a ngā lale nā e a watu e. Watu leo le pito le opa nunu. Ua loi loi tono le. O le oa. E oa lea e wade isia. E o nā ratu leo o matua ua tusi ai leina fo i ole. O le sia. Wha mata tele ai. Wha mana i ai le. I vai. O le isi le nā o ngā ole. O le mea. So lau si. Yeah, Faftai, I think we tend to think very lightly of the importance, but on the everyday living of Samoans in the olden days, these mats were very important, or you would not be comfortable sitting on a pebble-filled floor. There were no cement bags in those days. You fill up the floor with pebbles or rocks and sand, and then you have the coconut mats. And the final touch is this lau Paogo mat, which makes it soft and easy to sit for hours, doing work or inviting guests, at any rate. And he was talking about this ula made out of the fruits of this particular species of the Pandanus we call lau Paogo. And this ula is significant to the Matais, or the chiefs of the families. It shows his rank, it shows his honorary title. This has significance in terms of what they wear, showing the particular Matai in the family or the village. Women don't use them. This is particular to the Matais of the family and the villages. So when we look at the tree, we're wondering, what good is this tree? It's got pokey
branches and the leaves and the roots come out, and it's got long spine-filled leaves. This was a significant tree, and it's still very important to Samoans for mats for the homes, for the ula, and also they use the fruit tip as brushes for the tapa cloth. So in the olden days, tapa cloth was important. The mats were very important, and the ula, signifying the chiefs of the village, are still very important. Ayala lisi ofisili. Yeah. Ausunga tama ila tulanga ole sa waai le tulanga ole la au lea malona fata waina wale wa atoe au mai le ofisa tuis o sa waai wale koe whaia Samoa le ia tulanga ia pe in tatala noa e toe wha manatu ai sea o le ale mea ua o pe ua whaakala le la au lea Sa le ar sa no. O sea e va ai ni tonga la Paogo ini fanua. Al pawaio la au eta te vai. Ai na ona tu o fai ma me te wai. Ia fanua ma la ele. Ai la tu ele wala. E te vai e o tonga va o ai ai tafta fora wa. Ke lo ko vai foi se tangata o lo ka ni la Paogo. O fai mo fia ia ta tu ia ona o lo falo sainga mai le fala. Ia le ka peka ia wa mai wo for life. Ai wa ngalo atu me nei na so i fua mai ele tātou atu. O ia foi ta mama tina matu o lo lato sisila mai nei po kala. La lato te ioe ta longa nei ta. Ma la lato te sila fia nisi au nga. O la au ne po. Wa ele fa pe o nga o mai ta tal no ai. Ta te le ro foi le te le o isi au nga. O lo fa tino ai ta ngata le fa o nga ina. So what I'm hearing from you, Rev, is that we've kind of moved away from all the work that is required to do the mat, because the leaves, you've got to take the spines off, you got to wrap it, you've got to put it in the sun, bring it in, and then you've got to weave the mat, which takes a long time. We're moving away from all the work that's required, but we've gone to the stores, very easy, buy the rugs and the mats that doesn't need us to make time for it, and just put it on the floor and it's done. Thank you, Rev. The other uses of the plant is for medicine, and we've talked about the leaves used for actually weaving the mats. And we've got two members of our group that are going to demonstrate how that's actually done. Well, how do they get the leaves? What, in particular, I'm sure that our camera here can focus on the actual leaves and what it looks like and the work that's required to prepare the leaves for the mats, and also the medicinal value of this plant. I want to say that in our research as we were preparing for this program, according to the information we received, there's 750 species of the Pandanus. And Paogo is only one. The Samoans use the Pandanus that is called lau'ie, which they make tonga. They also use Ulafala, which is a little bit thinner. But this leaf and this tree, the leaves are very thick and much whiter. But there's 750 different species of the Pandanus. I mean, that is just mind-boggling. The Samoans, 3 in particular that I know, I don't know if Rev knows the other species that we use, but we use lau'ie, which is smaller and thinner, the Ulafala, and the Paogo, which has a big part in our lives, especially traditional Samoa. And as I was talking to Rev about what's happened with our lives today, we run to the Manua store or the Tutuila store, and we buy the Chinese mats. You don't have to work, but we're missing out on the beauty of our God-given environment. These are indigenous plants to the Pacific people. Alo, ya lesi dia me wo fatatu wa ai le vai tau ne. Ya wa ole ma te whainga ruenga I le tau. A ola na tau su e fo ini ta inga lau fala po ni ta inga lau pau. E fi wa soi. E le lo po. Ole to e whaia. Ole ko e whaia. Ai nga giska ka o fai mo as a business. Mo wa ini la tau se de. Ole tu langa la le pe na tala no atu. Wa ngalo atu le Paogo.
Ai pe ana paule me ne I loa ai le vaitau nei. O le Ulafala. O le Ulafala. Pe ana tō sila e o ia tunu I fafa. Awa ia kumea ka kōkama fusu le ao. David Tua. Yeah. O loka mi mika ia ka ia ko. Ula. O ali fo ma se Ulafala. E o tangata o tato tunu e ho au pi ia ka kola I fafa. E sa lau vai. E ula e lo se tangata le Ulafala. Ia wa o ia so pe tata loai. Reina o ta maadi ima. Ia o ngei aso. Wale hai wale o koe ere ngā. Mimika. O mika maka ka ofia Ulafala umatanga. Ia o le turanga nā le iai. Vane fo ile whaafonga me le tunu. Ia. Ai ai fo e. A fai fo e ni. Ni la fonga o sasi atua ele mātala no. Ia. Pāmali o tau whainga lava ina ia. Tātou toi tō manatu le mea na tātou olama. Tō so I fua mai iai. Ai sa o lava lau sa noanga li fui. Wa mo watu le to mai. Wa le ai se a watu o to mai nei e tina e lalanga. I lato whanau tamaita. Wa mo watu wa le iloa. Le iloa tua ma le nei tele o le sosia mai le li. Ai la whapel ta prokalam. O le la tu atu I tina matama. Na isi tato au lalanga. La whatala noa le tā ua I le tūlanga o vai. Vai mo ngase ese. Ia ma se tanga I to alava I le lau o le paongo. Ia ma le sauninga o le lau. A wala le langanga o le fala. So we're going to move to the second part of our program. We're going to do the medicinal, demonstrate the medicinal, and also the weaving of the leaves. O aure nei, o tere mangeo, o te sau mai la whanga, aure lei o pango. Ia, o le taimine nei, o le apatino roa, le amatanga, o le whainga o le lau o le paongo. O aso ia, sa o wa ai ki ngā, e o sala mai le lau paongo, au mai loa, Maloro lei lalo se lau. A makaroa o ngā whākingo ngā ruenga ki ngā. Ire, a makainga o le whao ngā inga o le lau o le paongo. Ia o le a makanga nei o le whao ngā inga o le lau o le paongo. E ai, e sala, fisi ese mua whāpea. Mea maa ai ia au kawha o le paongo. E pisti lava ia a umarerei, kau lava le, siu o le paongo, a ve senga o mea mama ai o le paongo. Ye siku, uma foi, pisi le siku, o rewa. Well, pisi ese le siku, a resi ka unga o le pisinga le, mea leo le, mea mama ai o paongo, o le au kala. Ia uma, ia e ku whapea le. Ai pisi se tipoi e, pākua le e, kala foi pākua le, paongo. Ia o le whainga lava le o le paongo i ngā o ngā po. Pisi e se uma lava mea kala ia. E au kala e se po. A umaroa, ia o ngā abe rola ia I whafoi le la. E whola I lunga o, pae maa I ngāonga po, e whaalala ai le lau leo le paongo. Pe amare, kolu, I le whaaso, whaalala lava le lau leo le paongo. I ngā ia vai le lei, ma whape ngāonga ma mai le lei do ngā lau, ma lū. Ia o ngā au mai whora ia lesi aso so ai. Wa ao mai ngei kokongu. A maka lore ngā ruenga po ia ki ngā. Ia ore a makanga ngei o, esi. Ba e ngā ronga lua o le paongo. Ia umaroa le koru ia waso whalalala. Le lau paongo I lunga ore. Pai maa. Ia o ronga whao waso ao mai. Ao mai poda ia. Ia e iai poi resi ngā ruenga koe pai iai.
O le ngā ruenga nā ngei e koe whai le rau paungu. A makaroa o ngā kā ai. Ia o le kā ainga ngei o le rau paungu. Whapea lava le kā ainga le rau paungu. Ki ngā o ngā pōi, ki ngā. Umanga kā ai whapea. Ia koe whai, koe aru whapea kua le kā ainga le rau paungu. I ngā ia whapea ngā o ngā māwhorapora ma le lei. Umaroa. Ko aku roa e resi wā e ngā reo isi ki ngā. A makaroa e ki ngā e ngā whaire lako ngā ruenga. O le wha mā singa o le whara e o le raupaongo. Pe wa whai wha ka ainga. O ngā ka ainga o le raupaongo. A whai roa rapoa. A mai roa le whau. Sai eire o ngā kokongu. Ia ngā koe ave whara e whafoire rā. E whaala rā. Kusa pe ma singa o whaala i ngā ia e ngā le leire lau al paongo. O ngā whape ngā rola ia o ngā koe a mai. A maka roa o ngā kala ia pau ia ngā ngongo aire paongo. Ai a maka roa o ngā whaire ngā ruenga. O le a kosti roa le paongo. Ia e sa whao ngā e ki ngā vai kaure ngaisi. Se kurou. E saro mua ai i ngā ia. Koe malu le rei le lau le paongo. Ma fora le rei. Umaroa. Wapa ai o fora le rei. A makaroa o ngā kosi le paongo. Pia o ngā mai kau kosinga le paongo. E lau ke le ar kosinga le paongo. O ngā o le papa le ara ngalalanga ai. E re kai a ngā kukusa le kosinga le lau le paongo. Ma le kosinga o le lau whalare la langa i le whalari. E ese mamau ai ngā vai kaimingei. E lau wiki al kostingore. Lau whalare la langa i le whalari. A le paongo i ngā vai kau. E kosti whalau ke kere. O ngā o le papare la langa i le lau paongo rea. Umaroanga. Kosti whalau kere rea. Fuaroa le ki ngāra a makanga la langa re. Le papa. Ia e fuala ver ki ngā le lau kere o le papa ma longa umi. Ma longa la langa wa uma ma le reinga la langa re lau paongo le papa rea. Ia ave roa ngā vai kau e fola maa ia whare a folau i ngā vai kau. I mako moku o poru. Ia e mua la o ngā fofola mua re. Le ai fora e le lau ngiu le, la langa i mo meo, o ai fora e o pola, fofola mua i laru. A waku ro le paparea, fofola i lungore, o le pola rea lau ngiu. Ia ngofo ai roa, o ka se maa ngaia, se ki ia le ngofo aku e maru maa ngaia le ai fora e le paparea nga la langa i le paongo rea. Ia, o la ua unga, ba ainga i ngā vai kau i le au ngā kere o le lau o le paongo i ngā vai kau. O pau are ngā o lo ua umau ki ngoa o lo uiloa. O le au ngā o le lau o le paongo. Sa la langa ai papa ia e pola ai whare. Ia ai kei wau wa ai le isi keimi. Wango ngopo whai ki ngā. Ma la langa ai ia mō ako. La langa ai lako ako. Ia o ke vai ako, e ku ia i lako kusipa ia, o lako mea o ngā mai kui kokongo ni ngei ako. E o ma abe le loku, are ngā, e aru whariki ngā ma abe ia pia e au ngai. Abe ia ngā mea o ngā ia i kokongo. Ia ngā paule ngā o si marama anga o lo ngei ki ngā. I le au ngā kere lava le paongo le ngā vai kau a kua ngā. Ma lo whaaro alo lava, whawhekai a mo lo wabango. A ore aku si o uso rea. O ke tarikong, o lo o iai po i resi au ngā kero ringei la wala au al paung. I ngā vai kaimi o le kako o soifua mai ringei o rang. Aftai mo lo a noa, o ele, a waa lau fiso taise. O te sau mai whangatongo, i se ola. Ia, o te loko malama i le vaenga mua lau al paungo. O le vaenga longa lua le wa o mai ai, i le fua. O le anga le fua, e sui ele ula, ko ka ngai mai le ula lea. E mangongi le fua re o le paongo, e ei le ula lea.
O le vaenga longa lua le fua. Whaonga ki ngā iaso ia. Ko wa ai mai le fua lea. E kosi ai le siapo. Kosi ai le siapo. O le longa kolu. E malamala maumaka kou le lolo vo i le mau ai whangu Samoa. E ave whawhawhala o le moso oi. Ia, e au ngā hoi male whala. E kongi ai le whala le kongu ia o ngā ai le mangongi ai le lolo le mau ai whangu Samoa. Ia o le vaenga longa lua ngā kako paongo o le fua. Kako saule i le vaenga longa kolu o le a. O le a le ku le paongo i lunga. O le paongo e kasi alonga ngā oia e le pe o le Ulafala ma le lau ie. O le Ulafala ma le lau ie o le se senga ngā Ulafala ma le paongo. O le paongo e ku kasi anga ia i lunga. A le Ulafala ma le lau ie e fele e i onga kama. O le se senga ngā. Le lau kako o mai le vaenga longa kolu lea o le a. O le au ngala o le a lea. Sa whao ngā e lo ma kukua i aso ia. E au ngā e whaile vai. O le vai la lea e au ngā le mangawa le ko ala. Ngai malama lamba o mai ka kou. Ia o le whakingonga la lea o le vai la whakingo ai. E mua ave ese le paule kua. Ko ka ngai mai ai. Fisi mua ese le paule. E ke vai la e ye ese senga wa ai e lua. O lea lea. Ke vai pe pai. Lea. E ke loa lea la e moko. E moko lea lea. A lo wa ai mai lea. E pe enga. E ye la lea. O lea a kongwa la lea e la ku o e kipi mai. E fai ei le vai lea. Fa ngā le vai. Me kai. Ia, ko ka ngai mai umang safu ese paule kua. Paula le kokong. Ngai kangolola ia lea. Safu mai kongu pai. Ya, lewa mau ai le. Ila le whakingo ai le vai. Ya ngā mai lola ia leo le ipu. Le ia lewa kuwai. Au mai le ipu. Ya, au mai ei ma le vai. Ya, ko ka ngai mai o leo le a whakingo le vai. Ya, e ka ngai le palunga le vai e lolo i lalu. Ya, lea, e ke vai. Lewa sui mai le lango le vai. Lele. Le au ngā ia o le vai lea. O le vai lea sa whao ngā ka ngā ka Samoa i aso ia. A le alo na tofo, suma lie o onga feu. Ia fisiri. O le vai lea, ele feu, ele o onga. A ingo i oi pea la ingo oi le vai. Le vai sa o a whangu vai paipa. Ia lea o sui a koa le lango le vai. Ia. Ave ese loa lea o le pengu lea. Ia. A inguru ia le vai lea e au ngā i ko ala. E au ngā i ko ala le vai lea. Ia. O konga ngā o le au ngā ai loa u e kele ia. E kele isi au ngā ko le paongo. Ai ngā pau ia o malama anga le o ia uia le. O maua mai le ua. Au ngā o le ula, o le lolo, e au ngā umaifu o le paongo. Ia sau i vaenga leo lea. Ia lea o ngā e whai e le vai Samoa lea e. Awa, ia ai longa koe whangaare ngei vai ngei aso. Wa ke lea ngā o le whare mai. Ia ale vai alea sa ola mai e Samoa i aso ia. Ia ngā paunga lo malama anga ia e whawhikai kele lawa. Mo le amangoa whawhikai ak fwoi si uso. Mo le whamkalanga fwoi ma le au ili ngā fwoi o vaenga o le paongo. Ia, whawhitai Amerika Samoa mo le maavangoa. Ia, whamangia kele lawa le akoa. Me se fwoi le uso ia salu. Ia, o le uso ia kele ia maungi o ele. O le au sokol maa pese le whaumari maa por kalama. Ia. Awelo fia e puna mai pe ala
le fetalainga o matamatangi iloa i Amerika Samoa ile nei lalolangi awela fia fia e puna mai peala ava sia upango peleta sio e ilo uanga oe ole la tutasi ile fetalainga o matamatangi iloa i Amerika Samoa ile nei lalolangi iloa i Amerika Samoa ile nei lalolangi